Makai talalo ina e fo inga renga ma tautua le Caritas Samoa. Ia wa tautua ina on tangata. Mai se la tau e pitui. Sila na mo mia le sosoani. Le au mafola ma le au rofa o le atua. Ia la mali tamapa ia. Mali e kalesia. Le wo o atu tu inga umo le langi. Ia tato whaia nga renga le whatutua whaia ma le rofa. Caritas means love. Ya, tatu amata le sua fitama le alo le ngang paia. Amen. Le tuara matu tama fa fonga talo mai oi ta sanga matu nei. Lau o finga renga ya matu lima mavai e lo finga lo lofa. Ni fa watu lo lofa le ngata le upu malingutu ai fa tino ya matu nga renga. Ine ya holai e gato o fa na umalava le nei lo langi a mesi o matu tunu. Wai lava o maua fia maua so soan ia matala o matu lotu pa ia ilu lofa mo au lofa le ala na renga ni tautua ali Caritas so soan mai e matu e metala o fainga renga ua whaavanola tu teimi malatu taleni ina ia tautua ilu fingalo mai ia tautua i tangata popo ngatia mai e matitiva. La matu talo ma le lengi na Caritas lo matu wali. Amen. Bawisa. Lau fiongo Father Ione Ono, Vicar of Caritas Samoa, sui o le board, ma le awhia ua putu nei. Tātou te whawhitaia le alofa ma le anga leo le atua o no le nei tae au sa lupe. E ui ina lolo wā ai ua alofa ngia e le atua le wha moe moe. Wha amanuia le atua le wha moe moe. Hai. Tama le alo male ngang paia. Amen. Patasi le li mauto. Ia patasi ia maloma. Nanga fia fa figa ia tu le fia mai ma tala mai au. Su mai mai tatu ainga. Ole a fenga renga le. Ale Caritas. Ia mauto paia mauto sa mo fenga tau le o ye leo. Ia ni lapisa mato up. Na tatu o mai o tatu whanau le atua i le whaatutua tatu mai se au ainga o le Caritas Samoa tatu te ngaru rue ma tautua ia mola nanu mai se la tau no mo mia te le sosoan ia le o ki le sosoan le la ia fia mai ma tala mai au tatu Amatalia le talanga o ngaruenga le Caritas Samoa ala ia Isu o le taulaga tomiola le atua ia fuluiga foi leo tatou galuega tatou te avatu le ola io tatou tagata lo moʻia le fesoasoani po vai po mea ai po ofu po lavalava fale uma toiga mea moʻia ia le ala leo le tatou galuega o le agaga foi lea o le Caritas pe ona tofā ia ai le tamapaia ia e maise foi la ese o Caritas i kontinenta lima lalang ia mese foi ia Caritas Oceania ia la vea mai foi matato ia fa soane ale tu ia le ia nganga le tato social misa mai le se poto le se vave le foi se malosi ai tato na le tua
Wai marona malosi lona hatamai, ia e tātou e whaatino ai nei ngā ruenga. A le auri atua me tātou e whai fua o tātou whai. Ia, le la tātou tangata vai vai, tātou tangata ansala, tātou whaatu e se le atua, teimi o tātou a leo, maanga salai, a mangalo mai tātou, ina e mūru tātou taulanga i ona uma. Lea li ia lo whamai, ke ri soia lo whamai, lea li ia lo whamai, ia tātou te talo. Lea tualo mātou whaola, ia e toi whawhui mai mātou i la wafio, mai e whatumo mātou mawhawhau i lo poto, ia whatamau anga ina mātou, ona la mātou tausinga o le whangafulu. O la mātou o lenga le nea lātu lo mātou ali Jesu Keriso lo walo, o soi fo i mapule whātasi ma oe male Taulaga Paia, o le atua e tō tasi, mo le whāmawau lau. Amen. Mo le fulana, mai le vitiko. Ia e whamasino ma le tonu, le lua te tua oi. Ua whetalai mai fo'i le alii i a mose, ua whaape mai. Whai atu ia le whaapotopotonga uma o le whanaunga Israelu. Ia whai atu ia i lato, ia paia o tō. Awa o au, o le alii lo o tō atua, e paia lava au. Aua tau te ngā oi, aua fo'i tau te whaa ole ole. Aua fo'i tau te pelo pelo le tasi. Aua tau te tau tō i lo ingoa ma le pepelo. Aua fo'i e te whaaleanga le ingoa o lo watua, o au o le alii. Aua e te whaasawā i le lua te tua oi. Befa oa ana mea. Aua ne i tuupea ia te oe, se ia tae ao, o le taui o le ua whai a lau ngā luenga. Aua e te whai i le tutuli. Aua foi e te tuu se mea e tausu wai ai i luma o le tau aso. A ia e matau i le atua, o au o le alii. Aua tau te whaia se mea le tonu i whamasinonga. Aua e te whaailonga ina le tangata mativa. Aua fo'i le whaalo le tangata mauoa. A ia e whaamasino ma le tonu le lua te tua oi. Aua e te whealua i lo nuu ma e wheawe ai. Aua fo'i e te moli mau pepelo i le lua te tua oi, e o ti ai o ia, o au o le alii. Aua e te ino i lo uso i lo loto, a ia e a oa i lava i le lua te tua oi. Aua fo'i ne i tuu ai pea le angasala i a te ia. Aua e te taui masui. Aua fo'i le whaamoe lo wita i tangata o lo nuu. Ai te alofa atu i le lua te tua oi. Ia pei o oe lava i a te oi. O au o le alii. Upu a le alii. Wae whaftai. O aua fionga o le anganga ia, o le ola fo ia. Le alie, o aua fionga o le anganga ia, o le ola fo ia.
fono ale ali e whafoisia mai ai le anganga e whamaoni polo ai ngā le ali e whaapoto ina ai le ua whaingofie e ali o aua fionga o le nganga ia o le ora fo'ia. tonu fe aua le ali e whaafia fia ai le loto e mama polo ai ngā ale ali e malama lama i mata Le ali o aua fionga o le nganga ia o le ora fo'ia. e mama le mata o i le ali e tu mau e whaavavau o whaamasinonga foi a le ali e monia matonu umalava Le ali o aua fionga o le nganga ia o le ora fo'ia. ia mali e foi a te oe upua lo umutu mama whauwhaunga o lo uloto le ali e lo papa malena te tongi o laina au Le ali o aua fionga i le nganga ia o le ora fo'ia. Ai, ia e whaia se loto mama moa o. Ia e whafo i sia mai a te a o leo la tanga. Mai a te oe. Ia whatasi le ali'i ma o tō. Ia whatasi o ia malunganga. O le wholofolanga o le tala lei ma le vangaria pa ia a mātai o. Le ali ia vi ia oe. Na whaia e o tō i le tasi o e au pito i titi o uso nei. O a ulama lea na o tō whaia i ai. Pe a sau le atali i o le tangata i lona mamalu. Ma le au angelu po ia uma whaatasi mo ia. O na tia tia i lea o ia i lona no whaali i mamalu. E whaapota poroina po i ona luma o nuu umalawa. O na tu ese ina lea o i lātou e ia. E pei o le leo leo mā moe, o na tu ese ina o mā moe ma oti. O na tu aide e ia o mā moe i lona i tūtau matau. A o oti i lona i tūtau o ngavali. O na whai atua i leo le tupu i e o lo i lona i tūtau o matau. O maia, o tōu o whamanueina e lota mā ia whai mo o tō tofi le malo ua saunia mo o tō tau o na whaawaina le larolang. A wāna o tō na ofia ai, o na o tō abane ai lea mea o te ai ai. Na ofia inu, o na o tō abane ai lea o vai o te inu ai. Sa whai au matangata ese, o na o tō ta lia lea o au. Na o le lava lava, o na o tō whaofuina lea o au. Na o mai, o na o tō asia sia mai lea o au.
na o ile fo de pui pui na o tau ane lea ia tau. Ona tani mai ai lea o ila tau ami o tonu e whapea mai. Lea ni ie. Ona tea ea na mātou i loa ai oe o e fia ai. Ma mātou whanga ina oe. Po fia inu. Ma mātou a vane e te inu ai. Ona whea po ina o mātou i loa ai oe o le tangata ese. Ma mātou talia oe. Po le lava lava. Ma mātou wha ofu ina oe. Ona whea po ina mātou i loa ai oe ua mai. Po i le whare pui pui, ma mātou atu ai i ate oe. Ona tani mai ei leo le tupu, wa whapea mai i ate i lātou. E moni o te whai atu i ate o tou, a wā na whaia o tou i le tasi o e au pito i ti iti o uso nei, o hau lea ua o tou whaia i ai. Ona whai atu ai lea o ia i e o ilona i tūtau ngā wali. O tou ua whawhanoina, o ese atu ia i a te au i le afi e whaapapau. Ua saunia mo le ti Apollo, mana angelu. A wana o fia ai tau te le a vane ni mea o te ai ai. Na o fia inu, ai tau te le a vane ni vai o te inu ai. Sa whaia umatangata ese, ai le ka lie o tau o au. Na o le lava lava, ai tau te le i wha o fuina au. Na o mai, na au i whare pui pui poi, ai tau te le i asia si au. Ona tani mai ei lea o i la tau i a te ia u whapea mai. Lea li ie, o ana pea ea na mātou roi o e uti ai. Pe fia inu, po se tangata ese, pe le lava lava, po le mai, po le whare pui pui, ma mātou le au nātu i a te oe. Ona tani mai ei lea o ia i a te i la tau ua whapea atu. E moni o te whai atu i a te au tau, a wana o tau le whaia i se tasi o e au pito titi o i la tau nei, o au lava lea o tau le whaia i ai. Ona o atu ai lea o i la tau, nai le sala e whaavavau, a oe a mi o tonu e o atu i le ola e whaavavau. O le tala le lei a le alii. Ia oe le ie Iesu. Ia o tātou whanulongo mai toa ia fionga pa ia le atua. E nei aso. Whaitaunga nei, o whaitaunga lava le aso nei le Caritas Katoliko la matusi whaitau aso. Ia e meise le waitau nei o le whangafuru leo tātou iai. E whaftai what a coincidence. O ngare a mai au whaitaunga i whaitau i le lei ma tātou whamu moe. Whaitaunga ma tusi o Levitiko, ma whaitaunga ma tusi a le Evangelia Amatalia. O se manga i whaitaunga mo tātou. O i whaitaunga nei, o leo ua whata oto ai, e whaitaunga o fionga pa ia le tua. Lea la fua o le tātou ngā renga ma tātou au nanga Caritas Samoa, e whapefoi Caritas International. Na lolangi atua, o le lofa. A le lofa la e o na fua. I leo le lofa funga le upu ma le mutu ma mawhauwhaunga. A o le lofa whatinu. E tala noa mai e isu. Pai tonga mai le lutu si o Levitiko. Whengenga tuai. Ne whai mai ai. Aua. Aua e te whaleanga lo so atangata. Aua e te ngaui. Aua e te whai mese, aua e te whau leanga I lo so atangata. So, it talks about the relationship. I maftanga fo lea whaatangata tātou. Ha uma lo te mā, mo tina, uo, mai masani tātou uma. Misi o tātou. Tātou ainga whale Caritas Samoa. Lea o tātou tā pena ni tātou te o se whai, o le o se whai, o le alofa. O se whai le alofa. Ka ko wai ngel lolangi ma le mese o tātou si o mangai Samoa nei. O le isi alofa. Maka mai ka ko kumkum. Maka mai le foi potiki o tai o tātou.
sa kaun taula mua e whaasinoala i le lofa pangalea ka kule mau tonu ka kule mau tonu po whera ta i e tatu ta ia whai o le mea lea ia o le mea fo le la kupu tangata ke me ai ia me whitau ai a fo le whaatino mai taita al taita inga Yesu o taita inga o le lofa le mai o le lofa o lon tamā whaatasi ma le atali ma le nganga paia wa o le tua o le lofa lava ia e whaasuru atu ma ia pai atu i nā lofa i tangata e maise tangata matativa tangata o le tau loa tangata e amana ia e tai le amana ia e kalisia le amana ia e ainga lai le ngā le Caritas le ka whaalonga kona i le vanga i le tusilea le vitiko aua o minga it's a negative expression but me aua ke whaia mea and so a whaila le negative side la le then there must be a positive side la la me whai aua whaia mea ai whai mea aua te ngā oi peonga mai e mangani e le tusio le vitiko ai whai mea amni tonu na lue ma whamaoni nuka kilo kefu e ni mea le mea tātou mea mo lātou le whakari mai kua i sa whaka maare i paka ngai kangaka ia o lea ia fwoi e ngā lala le fia ai ma le fia inu i le rofa o le atua o pangale au ia o le ia me la le tāu ai whaitanga nia le whai mai le vitiko mai whainga o whainga luenga ai me se ia o whainga luenga e kongi aso a umano le aso kongi ngai au al kua kai au o se mea mi o le tonu le umonga whai o ngā luenga whai ngaka whainga luenga e si kongi apo e kai au po kara kai au no ko kongi ngai ai le mea tonu le tua le tanu mai tu se le vitiko ma nia mo tātou ta iala e ka ko whainga luenga ka ko umai e mau tutongi ia Caritas whai tutongi a lātou whai mea mea tonu e peo na whaasinoala mai tu se le vitiko fionga pa ia le tua mo tātou oi whai koe ngā me e se wakere koe mi whakai au no nei whai nei po uma ngā luenga whai rola tutongi ia tātou mai la le e wangalia le amatai ia e se fu ia le e wangalia le amatai mta apuru sulima o le e whamatantala mai ei it's like a scene of what? Scene of the last judgment ai ale atua ala ia Yesu le okula i mai kamaloa o ia ole whamasino tonu whamasino sao whamasino ami tonu oi Yesu e ka kiri fo lai le whatingonga lana o langa whamasino ka safsi na tau ana lofa na e alofa a oe li ngai alofa ya le fa mai Yesu ya o kola ia o to ia lo fa mai lo ku kam ka o ko ia ko ke ia lo fa mai lo tu tang vale ma moe oti na un lo Yesu ni fa ka ia li a va ngai on tu tam ta fa mai after ya u fa mai e fi lo li a sa o fi ai o to fa fanga ya fi inu o fa ingua sa fa pui ko wa ko sia sa mai fa mai no to asia tu sa uli lava no to fa ofiata tangata isia fa ulfania o tono to fa mamot so this is love, this is Caritas ya ulfania mai e fia ya ko yulo Yesu ia oki na Yesu ya ali ya no foi le ga aisia no fia ai le masisi o konga mai se me ai o fia ingu ngā lala fia ingu e se singa mai singa whangwai se kas whai pui le e masisi ko kere vai asisi o koa koe asia whale mai ko kere i asisi ia tangata isea e asisi o konga whaafea u ko whale nga ia ia whaamisimi kusa e se whaingo fia mau o le langi whaingo fia anta to mau o le langi le alpaka ko ticket i le langi alofa
ala o fa alofa, love, Caritas. So, tato ainga Caritas Samoa, mai se lava le whainga renga, ma ta mai lava le whaatonu, ia sa, ia whionga ti a kono, ia le ngata fo leo le kako board, ia ke reo ilo le lea, ke le isingo lea taitai le tato board, ia sa ngā ia ai o le tai e whai tato ngā renga. Whaambahe kako ngā renga ma tato ngā yuinga uma i alofa. There's nothing else. Wai e whaamsingo mulimulinga, whaamsingo mulimuli a Yesu, ia tato. Kau ke ku uma pe o la uria, ia ngā, pa me tala matai. Kau ke ku uma i lumorele. O le vesili lala mai e tato. E fuai le tala lea matai. Sa e alofa. Sa whanua, sa e alofa. Tiu whea, ngai alofa. Ka ko whenga renga ko alofa. Whatinonga o tau whaiva. Pa tele, ngai alofa. O e ole vika, ole afu, ole tama e kupoi, tato Caritas. Ia tato umana le lui mai Yesu. Ia ala fuala le la whatino le tato ngana. Ole alofa. Because that's what we are as Caritas Samoa. Le alofa, Caritas means love. Se manga ia kala fe unga le ngā ruenga nge, ma le winga foi leo le anga nuku ma le ngai whanua Samoa. O le ola fi tausia. Ke he opo ko whakino i nisi. E ka ke rāng so e aka i kai wai, il mako wai ai mako ngu leo moenga. Ia ola kala foi le, o le mato matua, kala le ngai o kei vai. O mele sposa. Rāng le, ia, mai, ia, o meu o vai moa ia faço acho o loco isso ainda ali a vezes se me ainda lá ele me ana com meio a salvo já foi oi olha tu faz eu não fui lá faço a o que aí mumulu fu ngale loka mai pouco aqui kako. That's what happens now kako ni tanto fo mas ela não fo o sau o foi kako fai pa lá ka loka mai pouco fai pouco ka loka mai fai ko ai fa le a Samoa se vai ko esse ai mai why ana ko fale mo meu open houses because Samoa is a society that opens its life to others. Kako masanya o le funela ko inga ra o so i mo le a o ke a fe mai o le o foi ali o vena sakala nge o ka se ma ngai o le ngano ai pangalia wa makanga mo ya yesi ka wa mo ku la ina le me la ka wa ngasi ka ko i ma ko va ko ma ku wai o ma ku koko o le apa fa ko koko. I know because naka o lai te ita ia ma ile matu o makoa wai fale o ro fai pe fitau skia ia asua ko asumai me ai wa me. It's like a big family now. Ya o mai ui o kele me ai sa fenga mako supo o mai fala moa o ya mai fa ni fua o ke ia o kele me ai fa tu puele lo fo te yo me ai Mas manga yo le ruf. Ne la le ia tatu aiga. Me se tatu whainga ruenga so se structure li uka ko yengi. Ia. Alu mai tatu ngā rue mai wha maoni. Tatu ngā rue. Pio ngā rue Yesu. E Yesu kongyo Yesu. Ia ngā whaia o ngā le ruf. O le tutongi ia olona. Ola watu o matala le langi mo tatu uma. So, tanu ia kako e o kako e kumule in kia masainga ma Europa, even Africa, I kontinenta na. O ka whenkanga venga Caritas, ai sea, o kero ngā kamati. Au tatu, ma ngā mea e rea se makiwa i a Samoa. Ngai ai ngai o whaasoa o ngale le ka whea ngai o le awhi o le tamau ai, tupe maua me ngā. O ngā wā ka keo i e ka konga ranga. Ia, ka konga langa le upu mo tato.
taitele la me le fia mai ma tala au mai ia wala au atu le patonu e me se foi le officer Caritas ia a fia mai si toi a mata tatu ngawen ka koe amaka fo i o koe ma officer Caritas le o uma kako amaka fo ia e ufai kako misai a matai kako tangata fo ia ma le Caritas Samoa fo officer board ia ma le staff ia tatu kako ngalu fatasi awa misi ni malo le so soangi nei tangata ia ia aka poka koe ake ma kusi sila ku ia kai o kange vai o mea nga ko nga mea faina ko fale le ia nai to fa o koa wa fo ilu to soifua fo ilu to wola ia o to taleni o au to a tamai ma le poto o ko mai fa jato nga venga ya danga ku fa kasi ka ko ma si anga ya la malosi fo ta ko nga venga le Caritas ala solo ko ta to no ko lava ya lo mo miel so soana ya la matu tala le ya upo le tu fa vai mo le upo le tua ya ta to amata talanga to talanga lo ia nga venga ma le tua le Caritas Samoa mo se tato tunu Samoa wa Caritas elenga papoli everybody everybody that needs help ya aka fatino tato na wenga ya family mai le tu le yaso ya ma foi toi no toi ya ipele ngango le tua amen isi suina le titilo o le dela soy mer fa pai anga le komisaton ya pe por eso na van a ser subina pues a solo y dole ya son al tele va morir hey ya wala watu tato aina tu le mai le afa tato stalo de tu fa no ia tato umala wa tato e fa na renga le tua pa tuai ona lofa ye matiti ia tato tato le tua lo matu toma Yesu lo matu ali faola anga pa ia lo matu sosoani o matu tapatu lia sta lo finalo lenei tu la aso taulanga pa ia le Misasa wa mai o fofonga le ali e sosoani mai mato o na tangata vai vai le atotoa e tatone fa ngai lo fio matu vai vai ave ma malusiana watu le tautua ma le lofo la fio o matou stangata fa ia fa mani mai o matou uso mo fa fini nei o foina mai lo lato soifua ma le ola e mai se taleni ia ma to mai fa pitoa e tautua e lo finangalo e ala a Caritas Samoa ne yo atu lo lofa ia lato umlava o lo mafitia tonu se matou tunu mai fa maoni a mai le lofa mai fa palpale ia mai se foi soifua maloloina ne mafai ona matu fatino lo finangalo io matu o langa faleaso e mai se o matu tiuti tau ave i tutono al Caritas Samoa o le matu talo le fatau anau lau fio le soifua mapule whaavavau lava amen suafa tamale alo le ngana paia amen. Tatou tangata e vai matitiva fo tatou talo ia Yesu o le mau o sinsio ia wa o ia ona me o malinelo lan ala tatou tausaga fala o te mo le tamapa ia o na usua e pikopo ta io le kalesia la o Taulaga iso se vaenga o le rola pai tau o fanga fulu to ti mata le penga o le tangata e vai o tatu o lenga lea i lea li e whaafonga mai mo tangata tai ma le tofinga tai i so se vaenga
tātou te talo mō mea alofa re tua mo i la tau. Whai ma le whamaoni tiute. O le tātou olenga lea i le riki. Lea li e whaafonga mai. Mō le tātou komiti whaatino. Fou ua tātou iai nei lenei aso. Ia alofangia le tua lau tūtou wha. Sano patele. O tu finga lea o le Caritas. Tu u Caritas ua alu. Caritas fou lenei. I lau tūtou ita inga. Whapefoi on tātou talo mo le awhai ngā luenga. I le aise ato atoa. Le vai uma i tātou. Tātou talo mo tātou tamā. E piko pō, ia malona sui wa aia, mo tātou whiangai e nei, le whiangai a pāteri o neono, le Vicar of the Caritas Samoa. Sosoni mai le ri mo tātou umalawa. Tātou talo pēr lava pēr mo ia te ia mo whamonianga. O tātou orenga lea i le liki. Lea li e whaafonga mai. Talo mo le malo Samoa. Tātou te tai, vai fo i tātou. Ia fua mai maunga manuia o le nu, e pei o na whina ngaro ai tātou tua o le alofa la valea. E se au ngā ore te leo upu, e se alofa e whatino. Tātou te talo ai, ia whapena o na te sira lea tua ia i tātou. O tātou o lenga lea i lea lii. Lea li e whaafonga mai. Lo tātou atu nuu, tātou te whawhetaia lea tua, o le vaitaua o whaama matangi maro losi le nei vaitau. E angi lo se mea lai titi tātou te langona de fefe. Ai tātou te loa le lei o le atua e le mawaiarona no whai a Samoa e whaavai a te ia. Tātou te tau pēr whamamaru ona awalofa. O tātou o lenga lea i le rii. Lea li e whaafonga mai. Talo mo nganga i pulkato lio i le nei atonga fua. Te alofa ngia e le atua vawe mai se taimi. Sao whanga atu i le malo le atua o nganga o lo pupo ngati o le tātou o lenga lea i le li. Lea li e whaafonga mai. Lea tuaru mātou tama. Mo monga i o mātou lo whanau leo wholisia i o luma. Ma le whātou tō lava e ale suafo Iesu. Lo mātou li ma lo mātou whaola e whaavau da. Amen.
tani le la taulaga ma la uto e le atua le tamā e ona le mana uma. Ia talia e le taulaga mai o lima, o le viinga manamano lo mutua. Ia ngā koe mo i tātou, marona e Caritas Paia atoa uma. Le tamai o le fofonga, mātou te momoli atu i atu o le nei a reto ma le waina, o se vaenga o mea lofa i tele, wa e fo ina mai ia i mātou. Ia velea mo i mātou le tamawhitanga o le ola i whaamavau. O la mātou o lenga le nei, o nao keriso lo mātou wali. Amen. Ia whatasi le ri ma o tō. Ia whatasi o ia maro. Nā sia ia o tō loto. O mātou si ia e rātou i le ri. Tātou whaftai le ri lo tātou watua. E tōru maua tau lea. Le tamai o le atoso i whawhawau mai o le malo si malawa. O se mitamitanga whaia e mo mātou le whaftai atu i ate oe. O lo whingalo ia mātou whaalia lo mātou loto whaftai a ia mionga pulea. Wa te tawai lo mātou pulea, lo mātou winga angasala, ma manu malo lo mātou wha mawalunga. Wa te tau na mātou whaalia ia i lātou, o lo mawhatia ia lo wanga lenei ia i mātou. Ia i neo na mātou au whaatasi, malau au paia, ma wange le umai le langi, e le vi inga o le pese o lo vi inga. E paia le li le kua au, ua tumu le langi mare na langi lo malu, o le vi inga i le a pitolunga, ia manuia le a fiamai suafa o le li, o le vi inga i le a pitolunga. Le ali e wai mutua e paia lava o oe le puna anga o paia uma. Ia e au ina mai lo wanganga e wha paia ni mea lofa. Ina ia vei la tau mo i mātou o le tino, ma le toto, o lo mātou alii o Yesu Keriso. A le tu ina ato i le oti, o se oti nei atalia le no lava mali, na tango Yesu le areto, wa vatu i atu o le whaafitai. Tofi tofi e ia le areto, ma vatu e elo na au so o man whape atu. I nā whatangu whi iai o tō uma, ma a ai iai o lo tino le nei, o le a foi nātu mo o tō. Ina wa mai ale tamawhtanga, na tango Yesu le, tu e watu i e atu o le whaftai ma le vi inga, tu watu le pulona au so ma le whape atu. I nā whatanga whi iai o tō uma, ma wheinu mai ai. O le ipu le ne o lo toto, o le toto le whengi na fō ma le whawawau, o le ha whamaringina ia mo o tō ma tangata uma, mo le whamaangalonga o angasala. Ia o tō whaia le nei sāminga, ma whaamanatunga o a. O le misterio le whātutua. O foi su Keriso, lenei areto le ola, ma lenei ipu o le whaolatanga. Mātou te whaftai atu i atu oe ina wealo ia mātou e tutui o luma ma au o nātu i atu oe. Wheso soni mai e mātou uma o e mautu whaanga, e le tina ma le tōtō Keriso, ina ia whatastasia mātou le mawhatanga tas e le ngāma pa ia. Le ari ia ia manatua lau e ka le sia le lololangi atoa, ina ia mātou ola le lofa, whatasi mwhalana sisi lo mātou tuma pa ia, mo sese vitorio tui lo mātou a ke epikopo, le itu a insa, a maise lo mātou a inga Caritas, le neu poto mai moli taulanga atu i lawa fio.
Ia e mana tō matua o uso matua whawhine ua fo i atu lola tō malolonga ma le wha moe i le toe tuai. Ia e talia i lātou whatasi ma tangata malili uma i le malamalama o lau i whiu. Ia e alofa mai a te mātou malawa, ina ia mātou a ngā. Mātou te awai whatasi le ola whaavavau, ma Maria le tinata po le atua, whatasi ma apostolo, ma le au pa ia uma, o ena whaatinoina lo whinangalo i tūpulanga uma. Mātou te whiavivi ma whane ne whatasi ma lātou la wafio, e ala atu lo walo o Yesu Keriso. Le tamama mana e, o na ia whatas mai ana ia te ia, i le mawhatanga ma le nganga paia, o le vinga manmamaru ato lau a fio, i le whavavau lava. Tatu talo nei upunawa mai Yesu e te talo tuai i le tamamu. No mātou tamai o le langi, ia paia lo suafa, ia o mai lo malo, ia paia lo finangalo i le langi, e o na whaia le langi. Ia e poi mai a te mātou le aso nei, a mātou mea ai te tāma le aso, ia e whamangalo ia te mātou, ia mātou ang sala, e peo i mātou fōi o na mātou whamangalo i nāt, ie wā lea mai a te mātou, aua fōi e te tautai na mātou whaososonga, ai la vea i mātou mai leanga. La vea i mātou le ie, mātou le atu mai leanga uma, alo whangia mo fōi mai while mū i o mātou wasa. Ma le fisoso ni mai o lolofa muti vale, sa loto tu mawai mātou ma le sala, ma malu ai mai atu malunga uma. A mātou whātul tali atu ma le whamoe moe manuia, ma le fio mai o lo mātou whaola o Yesu Keriso. O wai o le malo, o le mana marbi inga i ona ponei e o i le whaamapau. Le ali ia Yesu Keriso ne whai atu i o apostolo, o le file mu o te tu atu i atu o tō. O lok file mu o te whai atu i ate o tau. Awane e sila mai i a mātou nsala, ai le whātotua o lau e kālesia. Mālo whangia, whai ate ia le file mu ma le tasi o lo mālo, lea we soifua i mapule le whaavavau lava. Amene. Ia tuma pe i atu o tau malava, le file mu mai le liki. Ia whaatasi o ia malowo nganga, tātou whailoa i nei te whainonga o le fide. Whauta ia Yesu lenei, whauta te mai mamo e lea tua, o ia lea nā te vesea na sala le lalulangi, manuia i tātou wa wala au lia le tāle suanga, a le te mai mamo e. Lea ri ie o te lea ngā o lea u whana mai lo whale, ai tau lavo la talenga e malo lo ai lo ngā. A vea tātou tātou sua li tino man tōtu pa io Yesu, mo tātou wala i malo, tātou te mawai, le ola e whaavavau. Amen.
ia tātou te talo. Lea li ia vele nei sakalameta, o se fiafianga mo I mātou, I lau pule whamalolo, ma ia mātou loa ai lo walofa whaola, I le mawhawhau a toa malatina. Tō lau whamanyanga se mātou aina nei, Caritas Samoa, ia mo mātou tofinga ese, ne ia mātou ngārurue whatasi, mo mori lo walofa, I o mātou tangata, lo mo mia love so swani. O la mātou tatalo ma le lenga lenei ala atu ia Yesu Keriso, lo mātou wali. Amen. Fai elo leo e fai mafonga le Palestine o Caritas, e fai ngane le ake po, mo sese Victorio Tui, ia e whaftai e tuai, ma loa tuai fo ile, ia fia mai ma tala mai o ao le tātou Misasa, Amatalia ngā renga Caritas. Ia tele le tua e tue taimi, ma le nei yaso. Ia whatasi le li ma o tō. Ia whatasi o ia ma lo ngā. Pai fu mai atuma o pelunga ia te o tō umalawa. Whamamianga le tua le ona le mana uma. Suafa tama, o le alo, ma le ngāna pa ia. Amen. Wai ule Taulaga Paia o Misasa, o pio o tō e alofa ma au o nā tuki le riki. Lea tuae whaftai. To